हेलो आज शिवांशुर पार्सल आइसे या शिवांशु आज अनबॉक्सिंग करिब तो बोलक आपनालोक शिवांशुर की मारिसा एरु शिवांशु तोर पार्सल आछे खुलिबा बहिलो 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 को की आछे यात कोआसुन की आछे हाँ जिंगल কি অর্ডার করেছিলা সেন্টার ড্রেস জিঙ্গল বলে কোন সেন্টার ড্রেস হ্যাঁ তুমি পিন্ধিবা কেতিয়া পিন্ধিবা দাঁতেৰে নাকামুনে ও হৈ গল ফালি দিলে দাঁতেৰে বেছে আ মোৰ নিচিনা জি ওয়াও কি হয়টো কি হয় রে আকো দাঁতেৰে ফালিছ এইকাৰণে দাঁতটো গল তেলাই দিছে ইয়া কি হয় রে দাড়ি দেখাই দে সবক কি হয় দেখাই দে সবক পিনব এতিয়া পিনিবি ওয়াও হেইটো সা শিবম দাদা কি লগাইছে সা শিবম দাদা কি লগাইছে সা এ হাই সা কেনেকুৱা লাগিলে হে মজা লাগিলে এ বেগটোত কি কৰে বেগটোত তুমি ধৰি আছা যে চকলেট কি আছে ইয়াত চকলেট কাক দিবি শিবম দাদা আঞ্জেল নেটিক সবক দি দে দেখা নেটিক দেখা দে